Sililikite mwendoni wa saa monza cia muthenya umuthi twi wa katano matuko ni 15 mwezi wa nyanya na mwaka ni wa 2025 nina wikwacho kana wa katano waku wende kwithiwa wi wakwa ila nina ukethiana na uthota nthini wa vilingi wa mauvo nyeni ta wa Caroline mweni wa mutete na tuambililia ngalikoni cia kangundo vala maundu ma uiti kaunti-ini ya Masaku maendeye kwa wau alama vika kukwata uiti na mayenuka ona kwithiwa kwina mukomo wa athethe cia mama takitali kana manas sivitali ni wa Kangundo level 4 au alama avika umundi ni maelesekana ni mathoko na uiti watu wa undu vailite atua maikulia silikali kutata undu vatonyeka kunena nyanamo kuikithia kana ni maciokethia wiani kutethesia matakitali kwa ilanja uiti ubiuka mithetha mivuthu itina wa silikali ya kaunti ya Masaku kwisila kwi minister muviani wa uiti Justus Kasivu kuweta kana silikali ni jandikie manas ama kukwate ya masivitali ni ivindani je alame ukomo